kuyenzeka umuntu avinjwe ukuthi uma eyothola lo msebenzi uma ethola le mali uzokwenzani. Manje ke njengoba siphiwe ukuthandaza vele suke sisoxoxa sifike lapho ukuthi kuqala akube nesivumelwano sokuthi uzokwenzani uma uthola lo msebenzi. Vele umuntu ophiwe ukuthandaza fena abe nakho ukuthi uzokwazi ukubonisa akutshela mhlawumbe uvinjwe lokho ukuthi uzokwenzani. Ayaphenduka amatafula ngomthandazo uwodwa, ayaphenduka amatafula mnewethu. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethe nezinto, amavasha basosile, bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kandaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isiza kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kandaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nileba kanodumo ehlezi kamenzi ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe. Bokuthi umushaka kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa, impunga yesintu umshana wakofuze fulele omashiya amahlakatha azoshumayela, umzukulu kaMdumo egabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhona. Kuhlala kuyintokozo kwabafundi ukuthi sifike la ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Sike siphinde futhi simeme abantu esikholelwayo lesaziyo ukuthi bazokwazi ukuthi babe usizo kuwe, ngoba njengoba sabantu siphile emhlabeni kuba khona izinto eziningi uthola ukuthi ziba yinselelo esibhekana nazo la sidinga khona ukuthi kube khona abantu abazokwazi ukuthi basilekelele kuzona, abasuke beneziphiwo ngendlela eziningi ezahlukene. Ngifike ke la nozakwethu abayinyanga, ngifike nabathandazi, ngifike nezangoma njalo njalo. Nendlela othola ukuthi abantu basebenza ngazo ziyehluka. Namuhla ngiphethe insizwa yakamashimane ewumshana wakamjoga. Nesiphiwo sayo isiphiwo sakomalume bayo kaMjoga Mashimane mnewethu umshana wakamjoga. Angikubingelele ngikwamukele kungaqasuli mnewethu ukuthi ngilonge kubiza mhlambe ngomashimane. Yebo ukuzaleka komuntu kuyinto ejulile kakhulu. Mawufunda incwadi yethu esoyikhipha indlela yesintu khona isihloko la sibhale khona ukuthi ukuzalwa nokuzaleka komuntu. Sibhale lapho sajula kakhulu sayiveza lento ukuthi yebo ungasekeleka komalume, kodwa ngesizathu sokuthi kwasetshenziswa ithongo lakini kaMashimane. Akufanele ukuthi ke manje nasigcine ke manje sesikuncisho ukuthi ngempela unegazi la koMashimane, kodwa kubalekile ukuthi sikuveze ukuthi isisekelo sakho la sikhona sikaMjoga. Angikubingelele ngikwamukele mnewethu ku channel yethu enkulu. Baba fuze sibonga kakhulu ukumenywa sibe khona kwi channel enkulu kangaka impunga yesintu TV ecathulisa abantu abampisholo ngolwazi lwesinto olujulile kakhulu oselithanda ukuthi luqhele kubantu. Siphinde sibonge futhi ukumenywa ukuthi sibe khona esigodlweni esikhulu kangaka emphelandaba. Futhi sibonge kakhulu mnewethu la unesiphiwo la. Njengegama lami usiphiwo sakhe. Igama lakho ibizo lami kwasho njalo. Yathi intokazi engizalayo lo usiphiwo sakhe. Angazi ukuthi inhlahla yayiqhamuka phi le ngoba yayikusho lokho sengikhulile. Angazi noma babengaze bengiqambe yini ngisemncane. Kodwa ngakuzwa lokho bekukhuluma ngekhona ukuthi cha lo usiphiwo sakhe. Ngibaxoxela ababukeli bempunga yesintu TV ngikathi uqala ukuxhuma impunga yesintu ukuthi kwenzakalane egumbini wokulona ngokukhuluma nje nempunga yesintu. Singeze sakufihla lokho. Hayi asikuyeke ngoba manje basuke babone sengathi sengifuna ukuzitusa. Kanti lento akuyona yami yomkhulu ngoba nangelinye ilanga sobaxoxethe mhla sidibana okokuqala sesibonana ubuso nobuso kwenzakalana. Hayi asikuyeke konke lokho asingangeni la. Ngeke singene. Uyabona asingangeni ngoba manje akufunakala ukuthi sibonakale njengabantu engathi bayasina futhi bashayela ihlomo. Kunjalo njalo. Kuyakhona Mashimane khona ngelinye ilanga ngithi unyaka ka 2019 baba uMashimane banesibonakaliso. Kuqhamuka impunga yesintu ingena etendeni lakho okhulekela kulona entabeni.
wabona ngonyawo lingena kanje kufakwe idavathi lengwe ukhumbula indaba enkulu mnewethu kodwa manje khona lengifuna ukuya khona mangingena wena ungixoxele isibonakalise kunjalo mangingena ngibhincile insimba kungathi ngiphuma esabatheni ngibuye ngisabathe babukeli bempunga yeSithu TV ngithake ngikuveze nje kanti ukufihle ukufihlile lo hayi angikufihlile ukuthi angikaze ngikuveze ngiyasabatha khona mina ke namhlanje kufanele kuhlala obala lo ngoba manje ngenzela ukuthi lo daba engilixoxayo kube udaba oluzwakalayo kunjalo futhi ngangibhincile kungathi ngiphume esabatheni umesho umnewethu kunjalo futhi ngifaka idavathi lengwe angakabike nalo ngoba amakhehla kona alidinga kunjalo angakalitholi wawuhlanzekile kakhulu ngalelo la kunjalo ngoba phela vele abantu abangembethe banjalo wawuhlanzekile mnewethu ukuthi angifuna ubaleke leyo ndaba ngifuna ukuyichaza leyo ndaba wawuhlanzekile kakhulu ngoba ngokomoya owawufikile ngisesibonakalisweni ngadideka kakhulu ukuthi ngoba baqala baveza idavathi ngadideka kakhulu ukuthi ubani lo ufika kule ndawo ongafika umuntu khona engazi ukuthi ngingedwa futhi ngithukusekile ngicashile kuyona ubani lo ofikayo baveze ngingangene emloyeni mnewethu kanti kuzolethwa ikhambi lokuzongelapha kunjalo mnewethu wabusixoxa lento mnewethu kwathi kusuka wabe manje usubona sekukhona ugqoko phambi kwethu kunjalo mnewethu kodwa manje eceleni kwami khona umfana nje omncane manje uyadabukisa yena njengoba thina sibamba iqatha nje yena uyadabukisa wakhuluma indaba enkulu mnewethu indaba yabantwana abaphuphuma mnewethu indaba isimo esishaya abantu abaningi benganakile isimo esishaya abantu abaningi benganakile umntwana waphuphuma uyinkinga kakhulu kodwa sidluleke lapho singene la endabeni yakho mnewethu unjalo mnewethu singene endabeni uyazi mashimane umfana wami ngangilazi udaba lwakhe nokuthi kufanele ngilungise kodwa kwangavumi kodwa wanembe wena wayithinta indaba yakhe ile ngasukuma khona ngathi hayi ngiyamlungisela umfana wami nganembe ngamlungisela hayi sengiyalapha ke manje kutheni yabona ingane yaphuphuma iyakwazi ukuthela uparafini emanzini iyakwazi mnewethu ukuthela uparafini emanzini lapho mnewethu ngithi angikubonge ngokuthi ungitshelele sasibonakaliso sokuthi ungitshele ukuthi khona umfana wakho ekufanele ukuthi ngimlungisele kodwa kangikho lapho yebo mnewethu singakhohlwa ukubonga emakhehleni okofuze singakhohlwa ukubonga emakhehleni futhi akombanjwa sibashiye ngaphandle singakhohlwa futhi ukubonga emakhehleni asembethe akomjoka singabashiyo mashimane ngoba ibona abenza ukuthi sixhumane mnewethu kuze kufike isigaba esifika kusona kumanje sisuka kude kakhulu njengoba bayikhombisa mhla siqala ukuxhumana ngomakhala ekhukhwini njengoba bayikhombisa ukuthi basixhumamisile mhla siqala ukubonana ubuso nobuso baba singakhohlwa ilaba benza ukuthi sidibane sihlale kanje phansi mina nawe namhlanje mashimane isizathu esenza ukuthi ngikumemela kwimpunga yeSithu TV ingoba isiphiwo sakho khona lento oyiphiwe engakaze ngiyilethe la kwimpunga yeSithu TV ngoba ukhona umuntu mhlambe ongaba nalo uthando lokucela usizo futhi asizakala akwandile ukuthi kube khona umuntu othola ukuthi uzothi umefikile kuwena ekhathazekile kukhona into ethile mhlamba ayidinga ngabe ufuna umsebenzi ngabe mhlamba ukhathazele okwakukhathaza okumkhathazile bese uvela uthi cha asike siguqe sithandaze abantu abaningi bakholela ezintweni eziphathekayo okokuthi umuntu ufuna umnikeze isijumbana azohamba naso ekhaya afika agqume achathe aphalaza kungabe mhlambe mashimane ungathini ngalesiphiwo sakho ngaphambi kokuba ke mhlambe mnewethu singene kukona lokhu mina engikumemele kona la kwimpunga yesinto ukuthi umuntu uyakwazi ukumlekelela ngokuthi umthandazise bese izinto zenzeke futhi ungasichazelana mhlambe isiphiwo sakho ukuthi sisiphiwe simi kanjani sibonge kakhulu kofuze njengoba usho mnewethu ukuthi isiphiwo sona singajwayelekile ukuthi ethi umuntu eqhamuka nezinkinga ezahlukahlukene ubusuthu ngaphandle kwezinto eziphathekayo
asiguqe sithandaze kusuke ngemina ke nokho owenza lokho kunjalo kodwa lento iyisiphiwo esifikelayo kumuntu simembathe akahambe sifuna njengoba kugcwele izinto eziningi kanje nje mnewethu akahambe sifuna kuthiwa hamba eMozambique eMamboni ubuye nento ethile ugqaba into ethile iyona ezokhuluma itshela umuntu izinto ezithile kodwa ifika yona kahle kahle usuke vele uzalelwe khona lokho usuke ulethelwe khona lokho mnewethu emhlabeni ukuthi wena kuzohambe kufika isikhathi esiwukuthi kwenzeka ukuthi empilweni yakho wembathisa ukuthi usukuyembathisa uselihlule esiswini sika wakho noma ke usesokhalelweni likayihlo ukuthi ke siyakwembatha benza isivumelwano ukuthi yini onozofika uyenze la emhlabeni ophuma ukufumbathile yini usungafumbethe yona imfundo njengoba usukusho umnewethu kodwa kusuke kunalento eziphiwo bese kuhamba isikhathi njengoba kade ngisho ukuthi sikhula sifisa ukuthi ngifisa ukwenzani kodwa bese uyafika lo moya uzikhombise kuwe ngezindlela ezahlukahlukene ukuthi cha thina nakho esikulethele khona emhlabeni isiphiwo sokuthandaza lesi engikhuluma ngaso mnewethu okuyisona siphiwo esiphiwe sona thina mhlambe mashimane kukhona umuntu la mshana wako mjoga baba othola ukuthi ngempela kade wayezifaka izicelo zemisebenzi wahamba mhlambe enyangeni zamgquma zamchatha akwenzeki lutho asithi ke mhlamba ke sishiye mhlamba ukuthi kukhona isike lithile mhlamba likhalelekayo kodwa ngiyakholelwa ukuthi uma mhlamba umuntu onjalo oswele okuthile mhlamba umsebenzi efika mhlamba ezothi mina nginenkinga yomsebenzi uke mhlamba uthandazela iCV yini noma ukuthandazele yena ngiyabonga kakhulu mnewethu lo muzo njalo okokuqala nje mnewethu ngingakafika echazeni lapho ukuthi sithandazela ini yeah uvele mnewethu umuntu osozomsiza kanjalo ikakhulu kanje abantu abaningi izinto zomuntu zibanjwa yithongo kunjalo njengoba siphiwe ukuthandaza nje kuvele kungekona ukuthi usuke ezothandazelwa kuphela umuntu kodwa kukhona into ezothi ngesikhathi sixoxa bese umtshela yona ukuthi kuyenzeka umuntu avinjwe ukuthi uma eyothola lo msebenzi uma ethola le mali uzokwenzani manje ke njengoba siphiwe ukuthandaza vele suke sisoxoxa sifike lapho ukuthi kuqala akube nesivumelwano sokuthi uzokwenzani uma uthola lo msebenzi vele umuntu ophiwe ukuthandaza fena abe nakho ukuthi uzokwazi ukubonisa akutshela mhlawumbe uvinjwe yilokho ukuthi uzokwenzani khona njengoba usho umnewethu khona abantu usehambile akawuthola umsebenzi bamgquma bamenza yonke into akawuthola umntwana unathenda akayithola ithenda kuningi mnewethu akawuthola umendo ufuna umendo ayaphenduka amatafula ngomthandazo uwodwa ayaphenduka amatafula mnewethu mashimane khona enye insizwe ekacela umthandazo yathandaziswa khona le ngifuna ukuya khona into oyithintile enkulu ebalekile ongazange ubone ukuthi avinkulu lento oyithintile mayicela umthandazo lensizwa leni ithandaziswe ngempela ekulaleni kwayo vele kufika ikhehla yayifuna umsebenzi kaTransnet manifika ikhehla lithi yamfana mawuthola lo msebenzi uzokwenzani athena ngizokwakhela umama indlu enkulu enhle livele lichitha isandla lithi lihambe kwazi kwenzeka amahlandla amathathu laphinde labuye uma uthola lo msebenzi uzokwenzani lithi lona achaze nalombhema athi hayi ngizokwakha lo muzi ngizobiyela ngocingo oluphezulu wayibona lona lichitha isandla la kwangawuthola ngempela lo msebenzi anguthola lo msebenzi yinale ngiyakhona ngiye ekutheni uzokwenzani uma usutholile lo msebenzi ukuthi kukhona umuntu obanje ukuthi yini ozoyenza yebo izindlu lezi esizakhayo into yokugcina eqinisweni uma kukhona izinto eziyizibi phakathi komuzi yebo okubalekile kufanele ukuthi ukubeke phambili into yabo abantu abadala ngoba ukhona umuntu mashimane onthola ukuthi yebo impela indlanga yakha kodwa kuyona into esohlwini lokuqala kubantu abadala ngiyakuthanda kakhulu uma ukuthi ubeka into efana naleyo ukuthi uzokwenzani uma uthola lo msebenzi ofunayo uzokwenzani njengoba ngisho mnewethu ukuthi vele umuntu othandazayo njengoba sithandaza nje kukhona into asuke ezokutshela yona ngokuxhumana kwethongo lakho onofuna usizo nalo onesiphiwo ngabeka indaba nje mnewethu umuntu oqala wafika la ngayibona khona ukuthi cha ngiphiwe ngempela ukuthi kwenzakalani enye into okwazi
angeke ngikhohle isibongo ngoba ingalelo langa ngabona khona ukuthi uNkulunkulu nethonga khona lento abangiphe yona intokazi yakwambeje khona lezweni lasembumbulu eyasahlangana nayo eTexini saxoxa sikuxoxayo noma ngasakhumbula ukuthi sathini kodwa yafika isifika ekhaya isifika ekhaya sasizana nakho yasizakala kakhulu kodwa engifuna ukulithinta kakhulu elokuthi ithi kwafika umkhulu wayo wayichazela wathi uyambona yini lo mfana okwawuhleli naye ngelanga uzoyayingaze ekhaya ithi ke yayalelo umkhulu ekhaya labe ngikhona lapha embumbulu ukuthi uzohamba kanje uhambe kanje ithi ke lentokazi wayesebeka nje isigubhu sathulitha wamanzi eduze kwayo sathi uzosizakala la nebala ke vela amanzi iwona esiwasebenzisayo isikhathi esiningi uma suke sithandaza ekutheni ukuthi umuntu asizakala ayaphenduka amatafula mnewethu ayaphenduka amatafula mnewethu omunye umuntu uzothi mashimane ngikude kakhulu ngisegoli ungangithandazisani ocingweni noma mhlambe anikwenzi lokho komjoka mhlambe abayenzi efana leyo mnewethu ngizophawula ngizobuyela lapho khona into ongafanele siyishiye mnewethu njengoba sikhuluma ngokuthandaza nje akuyona into yalomfana ombukayo oyichazayo inabanikazi bayo okuyiyona awuyibona abayenzayo nabayilawulayo phezukwabo okuwukuthi lo mfana ufuna ukuthi ageze abe nensipho abukeke abe muhle njalo ngelinye ilanga abe nemoto kunjalo ngokubongwa uwe ofike ukhathazekile usuhambe wahamba kodwa ngomthandazo uwodwa wafike wasizakala ngiphendula umbuzo wakho kwemnewethu ukuthi siyakwazi ukumsiza umuntu engekho eduze la sikhona noma kungafanele kube injwayelo kodwa kuyenzeka mnewethu kakhulu kumakhala ekhukhwini omunye kuzoyibuza ukuthi kanjani kuyenzeka mnewethu kumakhala ekhukhwini ngoba phela suke sibiza umoya wasezulwini ukuthi umuntu umsize la ekhona mnewethu angifisi mina ukuthi sigeqa amagula la ukhona mashimane ukuphi mnewethu uma mhlawumbe umuntu efisa ukukuvakashela efisa ukuthi umkhulekise kunabantu ngempela izinto abazithandayo amazenziwa ngomthandazo babuye bafuna ukwenza izinto ngomthandazo nengafanele bazenze ngomthandazo ingane nje makufanele yenzelwe imbeleko ukwazi ukuthandaza into enjalo awukwazi ukuthandaza unango umuntu uyafisa manje ukuthi umkhulekise utholakala kuphi indawo mnewethu indawo otholakala kuyona uma engathi nje umuntu uyakushayela ufuna ukuvakashela mhlawumbe azokwethulela inkinga yakhe bese uyakwazi ukuthi umcelise mhlawumbe ufuna umnike namanzi abusisiwe njalo azokwazi ukuthi awasebenzise usekhathele umuthi uyabona kulungile abantu bakhathazekile kakhulu mnewethu njengobusho sebehambile kakhulu njengoba sisho ukuthi ke ayaphenduka amatafula kakhulu ngoba kusuke kunezizathu esithile ukuthi umuntu angayitholi into ethile kusuke vele kubambe ethongweni lakhe kodwa ngokuxhumana kwethonga lakhe nalo muntu othandazayo bese kwenziwa isivumelwano sokuthi akayithole lento ngezizathu sokuthi uzothi mase eyitholile kodwa akakwenze lokho la sikhona ke mnewethu sisezweni elikude nokho kodwa alikude uma umuntu efisa ukusizakala sisezweni lasentabazwe lasikhona yebo mnewethu inombolo lezi ke mashimane ezile screenini zakho ababukeli bempunga yeSilo TV bangakwazi mhlawumbe ukubuza ukuthile ku WhatsApp noma ufoneleka kuphela inkundla yokuxhumana uWhatsApp mnewethu khona ivulelekile kakhulu noma isithi isikhathi siyatholakala kuyona office ukufona afone yebo mnewethu kunjalo Asibonge kakhulu umbukelo wempunga yeSilo TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe umnewethu mashimane umuntu okwazi ukukulekelela ngokukhuleka uma kuukuthi khona into ethile ofisa ukuthi akuthandazise kuyona uzokwazi ukuthi umthinte kuzona inombolo lezi nenze izinhlelo ukuze nikwazi ukuthi niguqe phansi nithandaze nicebe leyo nkinga yakho esuke ikukhungethe ngaleso sikhathi uma kuukuthi mhlawumbe uyabona ukuthi kade uzifaka izicelo zemisebenzi awukuthandaza ungamthinta umnewethu isiphiwo sakhe siyisiphiwo njalo sokuthi nje ake niguqe phansi akuthandazise akucelise ezithunyweni zakho nasezithunyweni zakhe futhi zigijime ziye kwezakho nazo zokucelela ziguqele bese izinto zikwazi ukuthi zenzeke siyacela ukuthi kumfanekiso oqosheni iqhubeke nokudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu inombolo ke lezi nilona izibona zivela le screenini akuzona zempunga yeSilo kodwa izakho umnewethu umashimane umshana wako mjoga ake sithi ke nje
impunga